besok emani wong tua majikan besok wis ngumpak dewasa bokap pengen rumah tangga wong tua siap sedia langkah-langkah di anak kena majikan ayo barise panganten lanang panganten wadon gede digawa wong jambak keluarga pengantin lanang wong jambak
Mbak pengantin lanang tek itik-itik sing cilik tek kudang-kudang sing capat wis gede kongkon sekolah besok emani wong tua calon majikan Masya Allah calon majikan besok wis ngumpat dewasa bokat pengen rumah tangga wong tua siap sedia Bunda Ratu langkah-langkah di anak kena Bunda Ratu Mimine Haikal Abang Roni hepong icik ipong lagi cilik di bopong yane icik ipong wis gede di gawang wong tua mah tugas yang gede nih Bunda Ratu ketumplak ketumplang mangan gedang kaya ketilang Bunda Ratu plang ketumplang ketumplang wis kawin ibu rilana calon majikan resiko wong anak-anak memang selawase plena tanggung jawab ning segalane lahir lawan batin tuh wong tua malamun ibaratnya kulit diseset ora lara mah dinek enak